It's my very subjective research based on, like what I was hearing, and I was meeting with people who I met, but this is not everybody in the art scene. But did you know something about Slovenian culture life before you came here, or it was everything totally new? Yes, I knew something, especially, of course, I'd heard about Irvin, and I know their works quite well, and Vira Mohar I've known for 5 years, and also some other things, and I've been here 2 times before. Najprej bi hotel razstavo pa to delo postaviti v kontekst tega, da je to že ena kontinuiteta, da je Mina Henriksson že naredila mapo Istanbula in mapo Zagreba, ker so bistveno večja mesta. Sigurno je taka mapa en pogled na nas od zunaj in je takšen, kot se mi verjetno ne vidimo. Zato je še posebej v bistvu pomemben. Je pa že sama omenila, da ona združuje tudi zelo različne informacije, od tračov pa do v bistvu realnih povezav. To pomeni, da je ta mapa, da povsem ta mapa vodi po, je neka orientacija po tem prostoru na način, ki se mi ga mogoče ne bi mislili. Recimo, zanimive so tudi izjave zraven. Ena od teh je, da nas Slovence v tem artu kulturi zelo zanimajo fenomeni, recimo v Jugoslaviji, na Balkanu, v Južni Ameriki, ampak ne pogovarjamo se pa o svojih lastnih problemih. Če ste pa vi še z Mino tudi prej sodelovali, ali se poznate že od prej, torej iz prejšnjih? Mi se z Mino poznamo, oziroma nekaj članov Irvin se z Mino pozna iz Istanbula, ker je ona bila v Istanbulu vključena v pripravo določenih razstav. Obenem je pa tudi prijateljica teoretika Sergina Bojnika iz Kosova, ki tudi sodeluje z nami.